the news. Bremo atu Ghana rishimame mamunina hama makwaba. Ahenkan 93.3 FM sabrasu. Ensema odresi omemuni yesi adwa wie de babeso mu se. Awia pem tobre akan kase. Wadaroma. Die sisi edoso papa ebi obete ene se. Kane mampani John Dramani Mahama aka che Ghana foni na se enche ena abadi video bi bra banka chimpenfo. Osi san video no obehu se party bi ashanso de tale ho no. Utumi ewa awai efiri. Sanso ana aya drip Timupa no Dr. Lahanchi Mahamudu Bamia se efri no. Ebiema obeti ene se. Isi judgment no ababonten abekasa. Womo bo meters fufuro bi na oma chirim. Sanso na nsanfufuro mu Haruna Idrusu so kyerese wo wansamfu aba akoma ko hamienu bisa Dr. Mahamudu Bamia. Owura bia efa no opanyini ajakum. Papa kyerese galamse ku no aban odegana fo diagro. Ensem na fufuro ka hon ye de baba so nwene awie ya no dompremu nyina ensem wurawura mu anya ensem kuma ogalai wo mu utru gidigidi na mayamfa seda no Emma Odi Media Network Marshall Beauty and Training Center Big Tree Fan Fest and so baso obia mo abon ho ni enhia nkwaji ani fo adwenkyerfa 0533898915 text message and na WhatsApp ye bekenkan amon na ne yes in Facebook live on so Ochame dakon adaroma odi atum yopo ya na ado adwenche no afa ho no mo me din adikwaku anin kusi buadumene afia ampofo wa afega de shemamba jibre na nsam ne yendo mu asukose Franka Krani ademani yo patriotic party ani pipi amanyoko no aye Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia Waden sembia tudwa ya wochirem se nanu wadase ye humfidi ahudro bi ede kwa district ahudro msi ekoyi akwan a esatri muponi nyina mekire district road improvement project drip ye twede tofre no timuponi nyada fro no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia no na wocheche ni nsem se timuponi nyada ne se ekwa ahudro bi a oman Ghana mu district ahudro mu ega boni mu ase atetua pansam se kontebe no en wono a otena se yesa da bia wo se mede initiative bi ba policy bi ba ye betumi aboa ne ye di mfidi ahodro akwa district mu ye yi sa akwan ni na kwan bo no mo enhye dansa enwie ye enwie samu akuni adu ye ne bibi ebeye enti ye de sa eye machines ni nyina ye de ayehu adwuma na tumi aboa ma kwan ahodro so titru ni nkurase no Woman so akwa ho nsam ahu mpentin kwate yekoso ebi su twadwadwo no abrase Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia so wono mutintim saade etimu pa ewom nyina da obetimi de nsese ne bo pam akase wono Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia no ye sa nioma ni nyina ye nei aba mu achese nkofo ebose drip project no na wase watese National Democratic Congress andi samanyoko ne nam ene mrashe bedwamfo ni bi minority domkuma no kiremu an wo na wonom edesa ade ne ba ye na sika ne so krampo no wo mrashe bedwam ne ye sika ne ade no se wase ade ne de obuo ni de safata do fama no na ukoto so obi ade na huntumi mmo na ba so atwa afecho buani nche na twam agyamwa ade no buani nche na twam na abada no ho ayi no abepo wo krama wo ade awo nya ho hwe bepo ho de a ene ono nso beba be kirekirem Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ade ntoaboa atam ewo eye awutu breku ne ntoaboa ahodro awakwa wo mfimfim mantamu bold vision campaign tour ene wo de sanse bo etu dwa chese ade no won fanto agro ne ntokwanie wono de ompento kopa agro enu nti wa kirekirem pefese sa drip no emfiri baabia na baaye na obia nya obia na de baaye ono ankasa ena de setrim pono baaye na mom parliament fo mrashe badwamfo adwuma mu di wo ho ane se eyehu sika sembe koso
said drip no nyese wotro ya said drip no ye drip te se obi ahwehwe atoso da bi machines ahodro caterpillar ne de keka ho ye yakwan eno ne de sika dwa ta kudi lazaga kwa akoto ena o man sika nso ne de kwa akoye nti wo se komra so bedwam no mo ye gitu mansa ena abrewa yipuma kwam enti parliament fo ade o mo ye ya ne so mo gitu mu a sa project no ba so enti sa trimu pon ne de keka koba ye na drip ye hu sane efe ne sane beboa ya mantem akwan ni nyina da no Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na dwen fitaya wode esom omei. On that committee, which I chaired, the Critical Roads Committee, I came up with the idea that we should buy equipment to help every district to construct roads in Ghana. So we were to buy all districts excavators, rollers, graders, backhoes, tipper trucks, and so on. This was an idea from my committee. It has nothing to do with Parliament. We came up with the idea, we funded that. It didn't go to Parliament for any approval. So nobody should come and claim that they were responsible for all the equipment that we have sent to every district in this country. Ani otie ye aya Dr. Alhaji Mahamudu Bamia. Na wasansu to aso bi o chese oman ni trimu po nyina. Enri ba manyoko no trimu po nyina se oman no ebetu mpon na enioma chese project ahodro akoso ti adwinfi evil thinking de ebi ni wo mu etrim. We are very serious about the development of this country. We have come up with new ideas and we are going to come up with more new ideas. We are going into a digital economy. We are building a digital state and we are not worried and we don't care about Nkutko Kitty and 24-hour disco. We want real development in this country and we are going to bring you real development in this country. Ngo kwa ngete no ya Muhammad ya no mahani ani awutie yeyi aya Ghana mampani abedi akire de wotu franka ede ama new patriotic party ani pipi amanyoko no Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na drip wasema na Dr. Bamia eken ena kani mampani John Dramani Mahama so chese se yo na odiba yo se yo na odiba yo se yo wadwun yo se nyo wadwun yo ye dia ne se ye maamiawo ne anim se ye nuanie enti de oka kire Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ne MPP amanyuko ni nkai ni nane Ghana fo ni na se drip mfidi aban di aba envidie no nanu ukuada July bosome ne de toso aduasa baako ena Ghana mampani na nado ekopa ho ntoma ewo Black Star Square na envidie no makomako MP mienu ahanu aduanan 2240 pieces envidie ngo a ena aban no ekra bai na oche enso mansini bia benya be enson Brim Central Municipal Assembly manya Martins se womo de makomako enuma ba akabe mienu anamiensa bi na ezo so de abano na samfidie yi ana omchiche ye womu ya se afidie ba ko nam kroma parliamentary candidate MPP ni ba ko ni poster fam ho na eno na NDC parliamentary candidate enso was some person so kire se adenti na aban di fidie abre aban kra chimpenfo se yemfa yi impotem akwan na wo parliamentary candidate a oppress obeye MP ewo MPP dimu udu poster akotale fidie no anyembia fidie no ona akotoi ana ona akolobe bai ana wo na udi animu de kofa bai ana saden onti ase na ekoba ne sapena se wo mo de yamanyosem efidie nso de eba beboa NDC eba beboa NPP eba beboa CPP ene obi bie sanse se de kodwi kwan so a onipa bi afa so bi na aban no so hu ne san enti no de aba no enti omu nim de enti a NPP wo ma president be ye MPC ni bi de wo mo stickers ene omu posters ene NPP asant so de tale ho na no ene owura John Dramani Mahama bon to yai ojina simpie ni apaso na oka kire Ghana fo ni na se efiti na ekoi wo abehun se sa drip enfidie na aban de ma aban kra chimpenfo se yemfanya mansini mu adwuma no se NPP asansude bi tale ho ana parliamentary candidate bi asansude tale ho na ode ye campaign ye na adwenso na ekoto afidie na utumefu afidie no utumi gina no hey rider operator stop
o stop no pe o se poster no na ma kwanza fatale ho wanya sam papa bia nka nchewa emusa no mpo o se utumefo no wa stickers ni na wa posters ne party flag na talital wa ni na esanza fidie no owura John Dramani Mahama chem no se eye Ghana eto ayetua na aban ne de akoto fidie na ba na enye MP bi dia enye MC bi dia enye minister bi dia na enye aban na nkasa nso dia eyo mamuni ni na to ayetua no na aban no ede bi akoto fidie na ba eteni kwanso onipa bi ono pre MP odo ni poster se betale ho abe campaign abeje ni monyam Davida waso ayi adwenye a eso ope valanda enu nti owura John Dramani Mahama se wo abenwa fidie ni bibia NPP ahyanso de tale ho NDC ahyanso de tale ho parliamentary candidate bi ahyanso de tale ho no utumi wa ifiri ho esanse eye na esika ene ede ato sa fidie no owura John Dramani Mahama to aso ene o se sa fidie ya ban kwa akoto abai wo mu ntua kampu nwie yo nanso nyame ya adom a ye nto aba ni wie no na omo adi nkuguo nti NDC aban ba obetua kana aka ni na bibia adadin make us say meba efidia ya yesika ye dia to ye grader payloader ene sa efidia ye dia kwan ya Ghana ye to ene ye dia to ye dia ma achi ama district bia meba mi hu se ba ku jina kwa mu parliamentary candidate or ye MPP ordinary poster aboso enye na efidia Ghana for fidie eni ono kofa bai ye to eno mode to enti sa machines no ya fam ma say ye be politics ye de bai say ye be yi akwan na ye bie kwan ama obi etimi afa so enye parliamentary candidate bia na de bai enti won say party flag be bosso and say candidate poster be etare ho a wo de why poster different so Eza Selfie no po ni amatere se omuntua yeye enti ni aka no NDC aban na beba betua enti obi ni kwan se ode ni poster na ni flag ebe tarisa machines no Ezura owura John Dramani Mahama Franka Tunima eza NDC amanyuku na wotinini Yanko yanim ewa pramto braka nkasi abonim na wo kira wadwen 0533898915 0533898915 Wodi wadwen chane bebe kenka dia ma Facebook ni YouTube so yedidem democracy ni ewo mu anti show your mind na amra shebedwani a wogiram de madehia won mota malesa otabato ampeso aso eyo ni monyamfo Haruna Idrusu wano so se Anya Dr. Alhaji Mahamudu Bamia, wametete ne pa. Wamobetete na twena bo so papa mna chi nyina woro. Ansa na NDC fo ejeja no. Esense wontimi fo yakoma bedi agro mefa yegidie ngwa topre. Onimanyamfo Haruna Idrusu kiremu a Franka Kurani New Patriotic Party Dr. Alhaji Mahamudu Bamia. Wawansemfo maako hamienu bisa no yensemfo nso ye ensem wemu odem papa ye critical question and was so bebusa no na first when ten dia wadi kan da mema no dada ene na anu ada Ketu North constituency ni mu NDC fo wo mu manifesto mu kopa ho ntoma kakra ho mu koye ho entoabo wo ha ntia ne ogina simpie ni apaso ede me man na osina sem obusa ba omia kakra ne se 2016 na wonu mu epetumi na tumi hu sukom de wo mu no na wo mu pententem wo mu se atisika so ekom de enti omo de obeso de tisika no so na omo de sika na maye ne yadi krom anyafo ne ho atoye ne ahometwe no sabre no na nsem anu wo mu keka no na ye MPP anamu na ogina keka ono ba omia na obusa nsa kosanyo anaso ono ba omia na okogina ho kekan wo obusa sanse na nsani aso be so otwe ne ho firim se ono de wonka ho bi economy atete apansam se ko ntebi oman yesika samaje nsrepe no ono ba omia ne peso ya atwe ne ho firim me de adwi we ba o manfa ana yi live ni kram ka sa mempre so cabinet we kire madwen enso twa fecho photo sam force wo de beba no de ba nti levi kra na mempre so
to ya ye free we roto na memfo aso so mo de bai opeso ya no otwe ne ho e free amambo na MPP wanyokuo no ebu ni mu enti obusense na anu ada no mo petumi no ensemo no mo ka no no aka na saba na asa no ogina ani pipa wanyokuo ni di mu a na wo keka kasansem no wo se watwini mu tanwe nche boto baako ani beten kokoye pa Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia di no mbe body afia MPP amamwo bonya wo mabebu en ho enti enes won nam so ndo efofro waya abodi afofro no madada nyina atwamu a entwamu ma Ghana fo sei amanfo bra na ebre obu anum kura no a si wo bedi dia na pawia numre no obua agire numre nko an wadidi ebi kura didi awia wo mu ni di bio ebi didi na pa to ni namu a numre bi no anya koko bi no watwini mi wajamu ku ha wode hu no akoda wode hu no odi kokoda no odi kokoda enti Ghana fo abre yentimi nyi Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia mfrimesa nse economic management team no wonna ya bosu Kenya edi tua no esu do ya adwuma wo Bank of Ghana enti economy die waje bosu ko ba enti oba bebo maman akoyie enti sanei age agua ontimi nyi ne hu mfrimu nan wayi ne hu afrimu kira onimanyafo aru na idrusu sanso to anen sabso bio ya no obama ne echrem se Dr. Mahamudu Bawumia wonche baby a wogina nkasa da ne nsem bi okeka no enhye dan to asumu na wose wate bio se ani pipi fonso monte ase se John Dramani Mahama akoka so oman no obeda ne bibia butu no ahye bibia ase foforo wose Bawumia so ne nam se oman no ye hia foforo ye hia upgrade research de ye hia upgrade e wose ye de bi to so ye hyemu kena and one says corruption ya ba be corruption mu kena de ne mu owrem esense na dan kwa ku for amambo no kata sha program kaka ho and wodi bu man nti se Mahama so oba no oba be hye mu kena de se no obewie yo man sam akuni aduo ana se ho kire bebrebe e wo mi se Mahama so oba no oba upgrade no oba ba tumu dia na se ne na o man ya tonyo ya cheche obi ansasa de obi abenya ya cheche ma ye ho enti sa Mahama kwajira baby kasa oman ye hia si ya besa sambibia fofra wodi ka essence ye kasa corruption kuyen ohia kuyen akwanfo sabia de tiapansam se kontebe kuyen enti nyina mu ono na eye John Dramani Mahama so woba besa sambibia fofra yi bibia dadada na gu no wafa eye tade fofra hye no watimi di akon atade no akon age wo man enti yanum fo no so mo ntiase ne de waso wo mu a masam wan chechiremu no eno de amano. So President John Dramani Mahama, when he promised at the manifesto line that he will reset Ghana, Dr. Mahmoud Bawumia must come again. He said he's not going to reset Ghana, he's going to upgrade Ghana. Maybe he needs a better dictionary. Can you upgrade hardships? Can you upgrade economic crisis that you yourself admit that have point the country into a crisis? Can you upgrade economic crisis? And therefore, when President Mahama said he will reset Ghana, he simply was saying, I will come and correct the mess of the new patriotic party. The mess in the management of the economy, the mess in the governance of the country, the unparalleled corruption and lack of accountability. That is what he is coming to reset. And to keep our public institutions more accountable to the taxpayers of Ghana. Any da hɔ nti te who is who hana te brafo incompetent fo na de brafo kakaka incompetent na nado so na no obegya ba ku two mu exonerated the brafo ne de na nado te pa nti ba se no mo kom brafo mo so mo ntiase NDC fo mom na se so mo kire brafo ase Ghana manyosemi aye de why na campaign so de mu aye dewu ni ba wuti ni nkan wono anaya Emra sebedwani a wogina mude made hye wonu watermelon south abato mpeswa so onibonyamfo Haruna Idrusu yanto ansam ne so yeko enyinama hodin mu yeku afiafia wodro mu a meters awodro ene didi dwuma sede be ya aban no ba bi onya hodin de ma nya enyinama hodin no ono so betumi age kakrawa ede atuatua hwehwe no ama light na gina so brano entimitei ena ya eridia bosome so a
de odi bedi dwuma no no atua ho ka simple na ne wo na woko anim no na mita no de aba beto dwane se wo mu hihye mu no wo se acha mfie du ntam bia na wo se yesesa meters awodro wo Ghana na eno nam so ama Public Utilities and Regulatory Commission PURC for ahye ECG adwumekuo ni se nyamebo a ebobusumi ya ne de toso mienu edukosi ne de toso aduasa wo se wo mo hyase esesa sesa meters ni bi na ebi on ma adwan papa ebi on ma ache na se eche san pe emmo masa de wo se kan adwuma ana adwuma wo de light ni di no entumi nkan ne ye ntibonzo bu on ma na otua be ofofofo ensumi ke na de oyusu no edoso chen bela otua no ni na ejina mita na ache no so nti eno nti sami ken isi judgment no ahyase na no September busumi ya ne da etoso mienu wo mu hyase na fuo mienu ni wo ngusu esesa semites no wo mu se semites no na wo mu hya adwuma ya se be na fuo mienu ya no omanfo bi afrase Ghana fo bi afrase kasa se an isi gifo ya kromfo womu hom saso akromfo sanda womu ya akromfo papa obi si ngofo be sesa meters yei 2 days iko ya no se de meter ni dwana odwen wa ontiase enu nti ebi ma frase bo ECG fo akromfo enam so ama managing director Emma Electricity Company of Ghana ECG adwumakoyi Owura Samuel Dubik Mahama papa ya babontin kirem se enya kro no na omobo Ghana fo na sa smart meters na omobo no se onse mita no obi kase ne de contentem esanse dada na wo yusu no ache entumi ne emprempren se the system ne tie no emmo branti light dodo ese odidi dwuma no entumi nkan ne ye entibonse ube yusu light ne be ye bia 10 na mita na kokan be ye enumpe entibonse otua be fofofo na aban no eboka enu nti sesa no mo sesa no wo mo sesa no ama mita ebetumi ai akan de wo yusu no na mo nso atumi nsa akomo bela ewo so mo nsa kan se de be aban no enkoboka na enkofa ka twitwi de bia emeto aban no ene ECG adwumekuo no so enti Owura Samuel Dubik Mahama ekirem se meters no mo sesa no enye kro no enchechemu no ne nsunsuye ni na ne se dada no entumi nya adwuma ye enti foforo no ena ebebo adwuma ye ama se oyusu 1 na ebeba 1 uyusu 2 a ebeba 2 na so dada ne de ebi on ma uyusu 3 na aba 1 uyusu 10 bonsa kan 3 pe enti no sa aban no ena eboka na wa uyusu no na wo na otede enti Owura Dubik Mahama a ono na epanyini pa oda ECG adwumekuo na no wachirem smart meters na omobobo no wachirem sunsun ewom ene se enye kron no na omobo wom na mum se de be ya osom no ebekoso totin na light agina so brano ewo Ghana PRC regulations is after 10 years or so meter. Now, the Abehunu say, Sisia almost 1 point something million meter. The whole Ghana RD, Nina affected your cash flow and your revenues. Prepaid meter and started crowd Western. Enti sa near the Abedru, Greater Accra, Brono baby. As you see, a baby, I said, now could say some meters here was yes, son. Where so Okrofobu home complain is all of a sudden the meter now negative. What digitize this platform? Yeah, a bet you say, I hadn't has a touchy man. I was so yeah, we and sa and Shadi hunu ni nyina ya dwezere ECG ye be so na ye make sure so say to say first na we frame meter supplier no we tua ka say some meter replacements meter manufacturing companies na mo krum hana almost supply ni ya install no mo ba me install sika na nya film ni eden editum far from it so be better be aka say ECG pages can be ni e kwa to debi about 1 point something meters na expand na ye hunu ye no with this speed ni yetimi ayemu almost 500,000 2003 and you install prepaid meters enti no ayade enye so bia na adwen se wo sisi obia ba yen kan hu no se meters no so se spa se ye tariff change na wo shutu tariff no komo a accept tariff no enti ebi mu enjoy very old tariff so ye increasing by almost 70% yes as wo quarterly adjustment ni ade enti sisi ano wa hu ye no ebi ya sesa meter ma no be ka se meter na ye den edwane do ba entisa Ahenkan FM enjemu no eno no Owura Dubik Mahama san to aso ekan biem se obi on ma so mba ne fie na mo sesa ne mita na mana na afi ECG adwumani na yasoma no se o mebo mita wo from no na afi na ono na nipa ne di na ni bere ko wiewie no so nti obi on ma no ne kasa na odidi na tem ko paboa no se krama no na okeka ka de opachira no tumi attack ne personal eno na Owura Dubik Mahama etu Ghana fo amude light di dwuma mo meters achecha ye besesa na ma se o ba won chen so mbese o meter enya ntokwa enya bufuo enya kasakasa enya temdidie eya abotre na de wo mo ye no enya do mbe ye e de afum obia
na omunya abotresu hu say meters bi so wo ho na bi e fake we enye ntokwa ECG staff bia anase contractor bia yen ka say o ma ofie meko ntokwa mesre mo ya disrade ani say yenye adwuma yi kama oba na wonti bibia ase a chirechire mu wanti ase a ye office wo ho ye call center wo ho ye besre yenye obia ho abotre yenye obia ho odo edu say nyama ni bi ehi but ye besre yenye abotre ne mu aye ho kakra yetimi so ade ya ebi mu di meters bi agusu go mu fie ye besre only institutional owo hu mandate say obebo meter easy enti ye besre say obi biara obi di meter brand anadwi mu ntene no omra ECG na ECG mekasa yawa onipa amote so kase Ghana anum se ni na light edidi dwuma eku a ehwe so ye Electricity Company of Ghana ECG dwumeko no ono ene managing director Owura Samuel Dubik Mahama ye ba gbawura mu ogalam se ogala didin da nso emutum ekun yen papa na ansa na no baba ma yendi dwa ye wi ayatoa so Odi Media Network ODI Electronics Yeton TV, air condition, fridge, washing machine, rice cooker, blenders, iron, ceiling fan, home appliances be a yeton be na dear denye. And you maybe to say TV, air conditioner, fridge, and nominate washing machine, no. And no. O to me chemu pet. Now what triafa near the amount of coffee you su. Now bosumi and said that when you moody a triafana akano, unze more de pa. Emo de wood tibesra fa kwanya iso na wonso TV na opa bi abo dem na mkwada na tena fie asua de Ghana Learning TV de bia meka wansa onyi omo kira de papa woso se wonnim cartoons so nkwada no mu hwe bi no mu di sua resh kakra enipa so ya me se omo se yenhwe TV abekọ bunsam je omo tan hwe TV man nkwada no hwe TV programs bi wodo wa Kwadano sha ebua mo Bambini time talenta kids mu ya ubetimi etio radios muntimi ntio radios I just said TV 3 for you atwa to radio so da said TV ya wodi radio ya wodi TV ye aya se ade ansuo etimi ya nensa ntimi nyeda entimi pa cho TV hu hia Kwana kwaje ba kokobo dem na nkura na nkurobo anka ma me maame anka ma me papa no entwa aye ama me so maame ma ni nyina ebetwam omo nam so saa bu hwansa bibi aba bonsu ya se obi atoba bo abo bani we me pa cho TV dia board fie ye kwadat na fie pa kanka ni memenda ni kwasi ada no Enti Odi Media Network yani yema sa konya na chemu da enkwantanum yani MTT the police station no na dia no mhwe 0539 500514 0539 500514 na woni wo mo entwetwe nkomo Masha Beauty and Training Center so Wamu yetre ti eba no kwanwuro ne de keka ho wege obe ni nyina ma pedicure manicure be ye de ama makeup be ye de ama oso besuan so abra besuan free na kira kwan e wa chemo dan Community Nursing Training School kwan so 0208 309 581 0208 309 581 na 0244171667 0244171667 Ebibrem atoye West Africa ni na edua esopa ewo Ghana na Ghana so ensi baabia se epoemantem so say edua ensi baabia se asene man so across district asase so na sa district so ensi baabia se achim aprokuma se ene achim man so asase so ena the biggest tree in West Africa esi Asidanka Rade say the biggest tree in West Africa anyam finhye makomako ahanum 500 years eduana nyi papa eduanya 500 years wa just imagine ho abakosem ye ka no abakosem kire wa obeba wanum ama wanse na wuram ede enwanwa na ho bedwuru nso enu nti emfinhye makomako ahanum 500 years here the biggest tree in West Africa enya no and so I'm a Ghana Tourism Development Company Limited. Big Tree Tourist Site Management.
Tourism Society of Ghana ekomiensa we ayene say eda eduane benya mfinhia ahanan ahanum 500 years no womo the Big Tree Fan Fest wom di anigye adwumadie ba hihye so e wo honom enu nti obi bia wo Ghana wo amanone wo Ghana fana babia enkran se Bodga Tanga achianso suaduro odan boabo babia wo bia no nyame boa yenhia 21st September 2024 ya na Big Tree Fan Fest no womfa enhihye so enu nti me pa chaw kai hye no so na fatu trim se dwumadie sei baso na asada no ebesi memeneda 21st September memeneda enti memeneda onko ba bia onko adwuma yenhia na yenko ti abakwasem fa the biggest tree in West Africa edua no se de tie se no ho story uti a ede dodo enti bra fa busuan bra enkwada ne bra onpran fomfom bra ojere okunu fom bra no mu na matie edua na bakwasem ni bi na yengie animbum uti edua na bakwasem na wo hwe edua no se de tie ne de keka ho no agudie bi bekoso ebi ti se ludu ebi ti se ball bo ebi ti se oware spa anafi Gary Soakins se face painting dwumadi abekoso de bebre nti bra bra yekwagi ani keke bra ne yekwagi ani esanse the biggest tree in West Africa esi achem aprokumase achemmanso asase so no enye mfinhia makomako ahanum 500 years na yenkodi sa anniversary me pacho Big Tree Fan Fest dwumadi MC odi Ahenkan Kwame Eboa odi ne dwuma Peace FM ene Ahenkan FM kai se date ne 21st September memeneda aprokumase ana dwumadi ebekoso ba bi aduane si no rate sika yeje 30 Ghana fofofo never betie abakwasem jiwani sa me pacho anopa no ndu 10 am na dwumadi no ahyase enti fa ho jimbi na yina yenji animbom Bell Beverages Ghana Limited eni nyumekwa odronka na de womtuka aso asene ya dwumadi baso me pacho tisha no so 21st September yeshia wachima prokumase the biggest tree in West Africa enya 500 years hule ma yantu apram tobra akan kasiabono eswen Ahenkan FM galamse ya de bia ba maimu a ekuyen pa kaneno utwabre mu nsuo no a aba chemo da kwam se tafa hu sensuo ani fite potro kama uhu ana okwan do na amna ase enenem na amna ase enenem upensuo anom ebi kura wo mu kwa afuo wo mu mfuo bimbe nsuo bremu no oh no mu sabi enom gu am galon mu kwa afuo m eno na bi kwasa edi si wo mu nyoma eni odi si nyoma wanfa mo kura ngumu kura no a wo hempo adanka ho a epu ahuro se pukop ma onyoma se eni kama fine wo mo so tepra ho ene ye ensu ahodro akeka no so beka kireo nsuo na ne tebia ne bobre nanso ye ni ti ye se ye ni ate akatafo na ehyi ya se 21st century womi wurampoa yasi adwen na anya adwuma ni padua ne bre na adwen ne de anya adwuma baako se wo Ghana ha ye tie se kire se ensu anu na ye nom no se ye de champagne ene nyoma hodro ye chemicals hodro awudro gunsu anim ade yasi ye pe gold ye pe efom mpempena de nti ensuo ya sani nyina na ye kasa bremu nsuo abusuan awreho nyese misi akache wafu ani ko atwa wisi ahwen santemu be hwa ahomete na sa wo se wo twam akwa Ghana Water Company Limited fo akache ewa achemu da ha na wo kwa kwahwe ensuo ye dane ani ma yen si yemfa nya adwuma yemfa enhoro ye nneoma na beda ne ye si nneoma kura pu ahuro utimi bu papo udi si nneoma mpu ahuro aje kope omo de wo ho de gusu ansana nneoma na wusi wahu se ahuro abani esense ensuo ampanifo dane ani waterfo ne dane ani no ensuo ni nyanya se potopoto aje so mo de enuogu mu ma broso ansa ene nsuo nani ate ne ebu wo afi age pom me adibia no anuane ahometesam galamse we asem no ya gentre ha gen ho nsakyereme na
ewa mangana ntro ene ne zigizaga mu ho na nanse de simfimfim mantam wen ye Cape Coast ntro ne zigizaga mu ene se ensuo tataw mpo mu nya bi no mabu pap no bie se na ade twio no atwe unya bie pap na no so odi utumi ne wo ensuo ne ma ene wanya bi asa ede ye wa ade na ni nyina kan fa ya kwa huntinti se ne abo ya bebia nkwan awie yi eye galamse hu asem a ana wo kan si so na dan kwa kufu ado ne na ban kire se wo mu ya nto aba ma mo na anu ada o mutu ye betu galamse ase eni ye na sesei o mansu wansu ansa se awodro nyina da ase ya poto na wei na ne enrada mra se bedwam putu brunshia mudie bi koso ene agya wo mukasa kakra fa galamse no ho na majority chief whip ya mra se bedwani a wogiram de ma de sha won monsa wo madu agira bato mpeso so wodi banya for franka dodom pressure ri twren kasa ya wose ai galamse no se ya kan ani dis amanyoko National Democratic Congress wo mu dioma breso de na nya kura wo ma breso de de nsuo no poto o mu ba ye de ensha da nya poto na busia sase moko kan ye ani entiamu minority fo nse ho we de wala eta da ben ana amahama breso ensuo anu ani ya poto na new sensuo enadue na de ko gina 2016 ensuo na wa Ghana say ya obehunu say where the difference wo mu na adu mu wo difference o yenti. Sit down and listen. And I'm very happy when the minority leader challenged us that we will debate this matter and the culprit will be mentioned. In fact, we are ready to debate now. If we are to look and investigate both sides of the house, you have had the opportunity to rule this country before. I can tell you, you polluted the water more than us. You polluted the water more than us. So let's get matters straight. Hele banjo our parliament wo manyam na me ye manyam na ga me ko fa ayi na ayi be boy na totwe no no fa ye say ya no so se da bi ma oboa ene ye na ya wie ya yesi hei bra Facebook be hwe ensuo a wa Ghana ha senia aya poto asefem ni party nin kan oya majority chief whip wasanso ya mrashe bedwani a wogiram de ma de sha wonom e wonsa wa madu agira bato mpeso aso oni manyamfo franka no dompre galamse hunsensem ya na Oko University of Ghana Legon a obinfo bi ono eba no kasa wodro a na dwuma oya no okyerekere kasa wodro e wo honom obinfo Kofi Ajekum dodo na afa no opini Ajekum se enye wonwa se aban chief whip a sanso mrashe bedwani e wo NPP amanyoko ni dimu Frank Anodompre kasa asem we say NDC for ehunu nsuo no echi NPP for apenso o se na hura wo papa sa aban mu a na se bi obi adi nsem hu na sa wo aba nso be di nsem hu edo ho batutu nipa no di nsem hu no o se ene wa sa aban entumi nkuntia galamsey ontumi nkuntia na prekope na ene nanam asene nsa ne nanam te se de o dada abaiwa ba onche na o dada ne nsa nanam galamsey hu se omian se o tio se o twin so ye ne den se aduane nso a ededa nanum te se de odi aduane a hye aban di hu agro papa opanyina Ajekum se aban nani mrei kra esan so hwe na wo keka ene ne no kra die e wo galamsey kon mu na utum se agro kotoma me oto agro no ne Ghana fo edi onye na adwen ne enye na adwen china so oba be kon tia galamsey enye wonwa se ni mpanufo baako e wo mrahye bi fie chief whip mu a ejina bonten kase NDC fo hunu nsuo echi NPP fo ento panyine echeche se aban de oye wadwodwo no ho kra onye na dwe so bako che galamsey na ne wanwa ne ya se ni mpanufo nso ne omubu oman won be ye neoma betumi aboa ma galamsey no abu mabu na bam na abu nkrofo a etu galamsey ma nkrofo nso ede omu huram no ebebu wo ma bam no ni na aban no abu nani agusu se dwe te se ginamo nani aha ene ohwe de ekoso ene de ba opanyini Ajekum nensomode tudani ban no nia o share se obeye no em se wagum kakra se galamsey fon de ujai o mo so o mo ne de ompa de ombeye
pa on tiase ochima mu ho ba bi ye kuma se kwan so ya montoma no uduru ba bi a kofo bi ye mfidie no a se shamfan se obi ye bi okwa no ho be o ye ton enti se onya tofo a se nko oja adwuma enti ye twam nyina dia o ye na nyafu naka o na nye tobos o ye mfidie a ye de tu galamsey mpotam ho nyina DCU ho and police commander ho no it say no ya no all for all ye nyina ye nsem ne nko ye baby na around sem wo mu no say abojabum ba ohiani na ne mayira ye kan ekodu ba bi e say ye kra nsu a ebinum betimi akra dodo mpeso o mo kra ye bibia say e bottle water kra no de ba horo ne kaya obakra but obia ohia dokoro no a ese okoya onipa moti so kasei eye obemfu kofi ajekum dodo na idiom de fe no eye opanyini ajekum okire kasawodro ewo University of Ghana Legon nene enamoti yi abusia mayenfa madwenkyira embre madwenkyira mode aba kase eboimu yemfa embrambe sommoy na Facebook na mje ko bensa pillar 2 so di free kwa benya constituency o se kukurudu fellow crocodiles digital ne di esimusi mupo mumpo eno na mbetie eno anso do mbe ye beboa ye ono na dwenkyere no odo etema ono ne dia wode aba ene se han 24-hour economy no ho Ghana fo entrase no emu nshada na ho 24-hour economy bi no it was about me abeba na moda master planner junior kentampo se mahama bunu install and trunk one wocha ntronam ho sa opani eteka aswa ono nso se Dr. Baomia wono dia wo ye good papa wo ye good oyibo buaten ono nso di fratwema na ribehi Dr. Baomia all the way was it is possible asoko Brako Alexander ose ochia yo na Ghana for ye hia upgrading enya reset yo omande hie me ko manim Shama ba Edna Benya ono nso de ne dia ba se President Adom Aba Mahama fa is busy than preaching wase Baomia enso Mahama enam a wo preach kama no ya wase wo be reset wo man no Baomia nso nam ya ono nso wo fufu machine wo ya ho aduma adio awo ko ado ko bo bi so onwo fufu ana fufu machine ben justice ka so anso de ode abose ha wato aso wasi good afternoon wutu senya is municipal wasi omoda hawa kumsia ne yanka hawa kumsia asem Crespo fufu wasi Ghana fo mo retire ex president Mahama no ni hwe beye ma o men BB kaswa ono nso de abasa Mahama de wa bon ne bon ebi ni bukum Francis kaswa datus ono nso se Ghana fo mo nto aba ni bum emfama Dr. Mahamudu Baomia amisko spelele kaswa ono nso chese Dr. Baomia in fact when we ni mpo na nyamente ase wo be wi ni na nkofo bi ehwan kromo se ho men kwa SMS ma men kwa SMS wenso de ne dia basa Ahenkan news no eye test pa ginam na wosu ochia den agudie my baby okay jatap a lion face wo baby wo baby no onsro lion face no asanufo nyina ni ba ko penso dia the gentle like okay was so gentle seba ni hunyehu wense good afternoon o kasi aboni jeje na Mahama wose na Mr. JDM wa confirm say Dr. Baomia na nado MPP party no wa omode ye tax paying money no omode ye adwuma yo omudi ya adwuma ono no so dia kebra kon sad dia ba ha
yo we say ni din de Kwame Derek odifraseni o say yo ya dance wo boy abaso papa say poe mantam so de ye ya gia boso